Hakayalang yong ka District Road Safety Committee wada kut penmanda o MLA ka Jawai o wailat mikishla ni kasngi hahol ka highway Thadlaskeiñ wa haba po ka chnang mukhla nay benta o ya perkhat ye chungan ilai iwan ki kari hasarok kam juk ki pajba walai luti he wada emlang na do ki bor district ka yung krek kam o DTO ka chnat polit ka chnat PWD ka chnat icha ikhia ki waya khmat chnong ka mukhla pelun ne liang o MLA hawa kalam chugo thok kubor khana wada emlang le ki wa yung hasem yong gitu ki wada khlaad ne jia tyrrah kari Thadlaskeiñ ko wada jia ka arpawi tri uni ubanai hagani ke yalang khanau wana jrong ye chem ye phlu wo bu penyo ki dak ki chin ye ki kari yo ki upen jam dang na jangai chwa opoi he tha wo bo ima de yo ki le wo pentip chaki wa hayung hasem gitu ki wada khlaad hajrong ka scheme e yarap ka sarkar jilla kamwa arlak tangka chaki wayam wasan phawa jarwan chaki tu ki wa manso malumala we ini chongkat kam iye yong ki upen biang ye ki kot kisla hawa kentu ya ki pajba wo chimgi ya ki lat yarap na ka sarkar la rajia mat ki ye menso haluti sengkeng depen kenmu haro o wanengkong hi maria jia to open tip chaki pulit khnang yo yo ki ule ye wa emkam hejo ipor ongo wanini chakmat okuntu ya ka District Road Safety Committee wo penman ko ipenche pajba nei por chai por khnang wa ki pajba o tip ki kamon usendong we wo yo ki lat yarap na ka sarkar kam wo pen kenmu hajrong I wajia tyrrah kari kaman bai wacha tyrrah de waba yo khon wa arsnem o bada khlaad no ha ini ijia hadu katte kani kaman bai dang em ko haperdi istamjur wo ya katrok won o wada yut ha katai kasngi empu em chem ki pulit o hadu katteleแต่ใช้วินและนี่เสียคอมเมนต์เดียวคุณลังยากิตุกิวายุงฮัสเซมยองกิตุกิวิกเต็มนะมั้งคำตำนะปอมุขละแต่เดี๋ยวเป็นเสียวยากิและในบ่าวเอ็มก็สกิมมั้งก็จึงรับในเลี้ยงยองก็กอเมนคำตำฮักนี่กีอุบิเหตุกิวดาจ้าฮักกิลุติสังเกตแต่เอ็มก็คอมเพนเซชันในบรรดากิตุกิวิกเต็มกิวดาคลาดกิวดาปอยก็จึงรับกิวดาปอยฮัดูอาร์ลักบัดคำจุและในบรรดากิตุกิอุบิเหตุมั้งกิมากินี่กิวอินจูรี่กิเมเจอร์อินจูรี่เดอุยรับหมดเลยอุยรับกับสรการกับมาสันพาวฮจาร์แต่เขาก็เตะดาวดิเพนก็hak jing apply ki yong ki ne tau penbiang ye ki proper document te ne liang yong in ne de yo ya kelam ka committee ban ka liang ki depan snyau ki wo yarap ki ne ben tau wo pen yo ye ki jing yarap kham tam ye ki victim ko nang kong hi ka mot ko fasil haden wo de ja ka accident jan ko nang kong hi ka point of contact yo phi to ki pulit te snyau thoi wa to ka ki pulit to ki wa main ki wo ye chem te mot kham cham le ki pulit to ki wo put snyau thoi ye ki ne ba daw mk mi ya ka FIR le ni ya ka chimpun tip ne liang yong ka police department te nei te daw ho manga ka jing sikhet ka te waduna ka awareness program te ne liang yong nga le ile wa chim mai ka ni ka sen jam le khang upaj ba yo tip ki bon sen de ja ki accident tang bon sen tip ki te ho kam ho jing to wa ka ni ne ben tau apply te ne ba snya thoไปพี่to ka ni ka mok ka jing yarap te mk mi ka proper documentation mk mi ka dem mi ka process te ne liang yong i le perchang i u pen kaman ang open simplify ka kat waye wala tenga api le ki pai ba wa em kam gi la da ja kam ga di ga jing ja onang kong hi ye gi u chim jing yarap yong ki police ki wane ba ki police to ki wada mot ki wada tip ye ga ni ka kam te ye gi chim yarap nem ta ki police ban na liang yong i le daw tholat nei ni wo appeal ye ga ni ka road safety committee wo le ga ye awareness program na ko por khnang wa ki pai ba yo tip ye ga ni ki jing yarap ko ye gi yo na ga ni ka na lang ba na ka sarkar